Dor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. UMLA Jonganot Chalong constituency uba Adelbert Nongrum hak ar penyutur ujeliu aja apen rew la play ba ya ke community hall Jongador Basnong Rasamthia balasna pen bha bachna pen itlan hak jing play ni Bar hall la sakhilang da urang Basnong Rasamthia uba M Khar Korang u general secretary uba Indra Singh Imle ki khot ke executive committee ki khot ke sengen thei ki khot ke seng samla ki paj ba long susnong bat UMDC uba SP Kharjana Kador Basnong hagan ke sngi galapun ku burom ru ya kilongmi jong snong ki bala kan jo ya karta ga bala phra phos nem shaneng bat ya kinong seng ya ka seng kan thai rat samthia Sinjang negalan sokan hap ni report nakapatak ka innovation ng community hall or Rasamthia wala itanak siya kay songkun rin mga kasi lang nila sala ya wat puro Inauguration of renovated Rasamthia Darbar Hall by Shri Adelbert Nongrum, MLA 17 North Shillong, in the presence of Shri M. Khar Rang Basnong and Shri Indra Singh, CMLA General Secretary, on 27/6/2026. Beshi pun Kibram. Ini office yang internasional. Kawajudan berasi antara malong mentah kalau dahung gay betul. Kurang kalau bat yogi an kurang ye MNE yogi. Ibalah simling inisiatif bersakai ba bila ban pelong ne makalong. Kini membantu ngithot Darbar Basnong Rasamthia expresses its appreciation to Sri Adelbert Nongrum, MLA 17 North Shillong for the various developmental schemes initiated in the locality. May God continue to bless you, Rang Basnong and General Secretary. Just like I had to say again. But hope you're umbrella. I'm just trying to tell you that there's always a rainbow over your head. Yeah, there's always been a rainbow over your head. Dan likely ki plan dan ki agenda mi syong license menshwa. Kawai kalong man play kani ka surok kani batungko ba wain do ban khnang magin like scooty. Kabar kalong non gini di major projects. Kabar kani ban play ka surok bai tungko ba ka jaw siap khnang magin like kali. Bat kabalai kani ban maramat maya kani ka yeng snong. Barang tu apor ngili kendo yi MLA jongi iba Adelbert Nongrum bar ngade ban ai ka burom yi ba wingi lek nakata ka agenda ke jongi yang ania dan lang bathi ban ngade share ba kini ki kam jupi la ban pendap bar kalong bai ba komen hadu kata ta banglala ban pendap ikani surok ka bi tungko ba waindo ya kata ke surok ba kendo bat ka jaya syam ngilala ban pendap siteng ka first phase but subsequently nga try mentau daka intervention of course ye MLA jungi nginla ban pendap sendan kata ke surok but kini ke jing snong ke jungi bing la ban marmot kumne but kini kadai nga ai ke jungi ro ye MLA jungi but ye executive committee ru bangi dan mentah
But balik ngawang mentah nomor mentah hubunai August ngin kut kini executive committee. Ban ngin dalam kut mentah at least ngin yi ngin suhun bagata ka license ka bigila simti kani ka executive committee jong dot bas nong red sampia ka klamlong leno ban ngila la ban yi ya kita ki danger ki bangila persang di bor baret ngara ong yi MLA ngom pila ai kini jingtrei yu kontraktor ubadab yang hadu kata ngaman singan hapla ba yang ni namar ai ban pentrei ba hiba ngong you have given the work to the best but u contractor namar bali ngong ta namar kania ka jingtrei hang ni ka di ka tri maramat apon nungkong abang ya wara kata ka pisan nungkong ba sanction ni kani nga asu thu ba tang siteng nu kam num dap ne ka jingshania nyong yi hable total renovation ni kani but klem na ka jingtiang ila pendap Bat amdon kata kanu ka kam ka bang ong yi ban le im judon kata banong kani kam don po sanction kam don po estimate yong an le ngan pendep ya kani jing train na mar ngaru ngadi kuna ra saptiang la he na asan nang ni bangan trei kani jing trei da ka jing it baraba trei da ka jing it kani kan ki yo i ya kadak jang kata ka jing it bad halendap jing i idani ba bit iba supervisor ni ka kam namar nga ka jing jing i along martin marjan makani ga ying snong dadon ganu no jingnuna nga chet perta nang tei na ying iting mistri ngi ba hiba usui ba hiba nga pertis perta nang tei ga tampat biang ga tampat duna ga ta but ide iba bit ga tei jar ban pei ya ga subu bijen yo ni ga kam jong ni ga ying snong jini these are the unsung heroes ki bala trei but penlong ya kani but kana mengila ibun gumne ngan simuning ka kabu Naman mentah kani ka executive committee jungi kan kut mentah benai August ngang kerpat ya ginong song so bahase wan sakpat penkit ya kam snong naman bun sing issue keren ni kentho ni criticize kandai larang ni pensluri people there please lara don kanu ba pi ba kaduna hagnu no ka snong jungi wan sakmat pat keren yang i Kamentoi la dapi criticize sabar kamdan jumtoi. We welcome constructive criticism. Kenam ila penbah. Nyimong iba bayang. Kendring ikwa epi ben wan sakmat ken ong kata kaduna. Ni kren bon sin namata ka jing singan ni snong. Apor nga kenma apor ngi dang simti nang pang bumudang ba snong ning ong gumnong ong gideben et siap kan ka snong jungi. Belada ka kentai kna lada ka hapmi nala yeng man li thi jing thin adukan ba alam kam di ban tiang kadi ban slur ki kimi ka gim ni ban tiang maka ya ja po snong na jong ban ka kemen ba nyim pat dulan kanu ba sosi ban ja ni po snong jungi but kata kalong ka jing pet ngor tang jong ki executive member ndai jong dong song snong i bro ki be balada pi kum gi dong song snong lada pi kanu ba pi snong arbatin dan ni bisngo kanu suspicious please wanum da apa do ngi intervene mengi please act alor ke jong kata kum ke jing dong kam jini kapor ni dong kam ban lum ya ki samla namar kani ke jing namar kani ke jing pensoi namar ke jing tinju ke baki kimat ringa sungu bangasu kemen ke mersiam kam tamah bangi ya ki long kimi kibla kam he ka kerta namar duk senam arjar arpo juk kami isu klasong bi khop hai tekani ka jing kum gini ki program ngasung di ban ai ke jero amar kilala ya ban mi syakmat manum sngo bangilong marwai ndai bunya longlang kaju mut perkat hakajing ya trei hakajing pentulun ya ki kam hakasnong tathau manwanra kata kajing ya iet kajing itu kajing ejan kam tamapi iwei pe iwei kilong kemi kilong kapa berkisam lah ki badairu kinong song snong jong kani ka dorbar nadu ki heb ki berit nadu kinong tem kinong put kinong roi ki heb berit ni ai ka burom ni ai ka jing khublai na ka panta ka sap ka phong ka bamaki kilapan lapan pa ai khublai ru ye chairperson iba la share pat yakani ka program ka bar ka badairu ka program ban felicitate banle burom ya ki khun sama ki plapas ya matriculation
na baro kibot nan pukeren so ka wei ka banta ka badai jong ka torbar shnong bara sho ban keren ngamla kham daklet kham tam hiba dengdo iba marsen rung men sisgi men arsi ngawan inspection hang ni po dorbar shnong ngaklem shu not shu lesi ban keli hei hidon ki jingduna dan ni ke complain dengan shu ong bet excellent ilai ka babahatam kumlapan pau kinong keren syakmat hoi na kaliang i president jong sports club i pa John Sujang ladep ru ya kapan penpau ke jing sungu na kum tajung i ka dor bar snong bro kuwi par mangaru ku mai mali nga sungu namar ke jing trei ke jong i kalalong ka pakpaka shisha ka wa idei banyo ya ke jero namar kala kaladur shisha kat ke ying dor bar tawan sya yang angan penken mau haus nam arjar khatsan ngila sya strip ngila sya kenino ya ka powers and function as headman and chief jong keri pakajai penrio haka honorable court high court jong kejela Meghalaya masungu yoblei nong thau nong bu ublabu ya kata kejing tip lem kejonga bakala rung ya taka mensiam kaindu ngabu kejing keli la dia kumlu kin nganlong MDC kumlu kin nganlong CM kad ukli jong karti kristur kad bakarti kristur kala letno ngong em kejing tip lem jonga kamsha malalit bansyong hapo wo kiang nong ba haka kerteng ban wanra ya ka jetli yau khasi penar ukhriam war ubhoi ulingam winlong teli kawi khat nyau teli kisngi ngalasong sha thangan ngasungu yoblei ngathangan to ko por ngakan mau tangka hok bat kacik sisa tangkini ki artli ndoni bargan itu don kita ki on known person kiwan ban terwai ngah nriu klor ban pensange no kejing sha thangan ringangong ban pensange kejing sha thangan kadai artli ban pelong ano ya ka village administration bill kabla thau da ying dorbar thawan jo district council ka baar ban penkut ka sulong abstang da kisni nsei ya ka mediap ka jonga kabanganong pendem naga banta kari par kajai penrio ringa sungu yo blei ula pelong inga mangala me khun hadu bakut bat niyo pat yakani kari tiga dostur kabaka moto jong karesam thia lapan ken mau riti ka scam kalawei bapernai kalawei ka pernai riti ka scam kalawei ka pernai suin sungau tiang ngan perket mau sisu kita ki visionaries leader hakti kipor kiong if you want to know the true democracy go to the corner of the wall that is Khasi Hills lada pikwa bantip ya kata ka riti sensar kabak kirpang lek sabak kendong du jong kaya pertai kata kadai kari Khasi jantia songu nrai menta nilai i berngut bernget ban sedang man penhi ya karti kedustur em kanomlong nila ban penbhaya ka nila ban penkela nagbabha syakabakamba lay om ban pendo. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry.
Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.